I gdje ste ljudi, sa vama je Krokon. U današnjoj epizodi ćemo igrati Rocket League Competitive 2 na 2, odigrat ćemo 2 runde. Tako da ako vam se svidi, lajkujte i recite da nastavimo. Tako da, sada, našao sam neki screen recorder s kojima ovdje snimam ove igrice i da se čujem lepo. Tako da uglavnom našao sam, tako da je to dobro. Da ćemo igrati, tako da diramo sad svašta na kompjuteru. Rekao sam već imam dosta igrice, imam Fortnite, Ark, GTA 5, Rocket League, kao što vidite. Možemo na primjer da snimamo Rocket League kad ga već sad snimamo, na primjer da snimamo u njemu neke challenge, na primjer random auto challenge, to jest random car, ovdje sam gledao, da možda snimamo. Na primjer, ovdje napravimo onaj preset i kliknemo random as preset da se namjesti random, tako da vam kažem, i onda igramo sa njim. Naprimjer, možemo to ili tako neke challenge. Pišite uglavnom, mislim možemo svašta da radimo, tako da... Šta radar? Ne! Inače, snimit ću neki pack, tj. box opening na kraju sezone. Pošto ću na kraju sezone imati 5 rare boxova. 5 rare boxeva, 2 very rare boxa i 1 import box, tako da ćemo to snimiti da, neće biti dug video, samo čisto da vidite šta sam dobio, jer radim ove challenge, tako da ću dobiti ove boxova, jer to možemo isto da snimamo, svašta ćemo snimati, tako da, GG 3-0 za 4 minuta, do prošle 4 minuta. A šta mi je prošlo 1 minut? Mada ovo me liku teammate izgubio konekciju, mada ne veze. Mislio sam na sljedeću epizodu budemo. Ali sad moram napraviti neko dugme da mi bude lupom. Da zaustim, na primjer, na F8 lupom, eto sad sam dao primjer. Da mi bude, kako se zove, da bude, na primjer, da ukočim, da zaustim snimanje, ali ne da ga prekinem, nego da ga zaustim, pa opet kliknem dugme pa se nastavi. Ja, na primjer, ako budem snimao Fortnite, neću da snimam ceo game, jer će trajati vjerojatno 20 minuta, na primjer 20 minuta i dok se šećkamo, lutamo, to nema potrebe da snimam, tako da mogu i to da snimam, ali vidjet ću uglavnom da ću snimati ceo gameplay ili samo neke delove, tako da to je to. 5-0 vodimo, to je dobro. Inače, ja sam u svemu gol trojka, samo sam u 2v2 gol 2, tako da sad hoću da uđem u 2v2 u gol dvojku. Tako da inače, pobedio sam turnir, tako da možemo i to da snimamo dok igramo, možemo to da snimamo ako igram turnir sa drugarima i to, tako da možemo svašta snimati baš naprimjer ako Mad Runner isto možemo, Neighbors Back from Hell, gleda se isto, i na moj go. Možemo svašta baš snimati. Ja ću otići ovdje po bus. Ovdje ide. Ovo sad nije pošteno, ja bi ispilo forfeito da sam na mjesto ovog lika, jer nema potrebe diram. Nema potrebe da igram jer ne bi imao potrebe da igram sam na dvoje, bojim 7-0, ima još 2 minute da se igra. Realno, ja želim.
Kakav šut opasani. Roberto Carlos me zavidi. Loše bumpaju i... Moj teammate se je promašio. Znači, dobio sam, nije mi sad na ovom presetu što koristim, nećem ćadat go. Dobio sam, kako se zove, dobio sam zombe, obične basic i dobio sam njih, tako da, to sam dobio u very rare, pa možda i dobijemo nešto opet, ali kako bi volio, znam se da dobijem iz Hyper Dropa Black Market, neku stvar, Dika ili da. Tako da to bilo dobro, 1000 pojena imam. Inače, snimio sam prije ovoga video koji nije uspio i u njemu sam došao do 100. levela pa sam tu dobio very rare drop. Znači 100. sam level. Znači ja sam igrao i prije kako se zove, prije sam igrao isto Rocket League, ali sa botovima, onako piratski. Ima ona karijera kao neka što igraš sa botima. To ima i sada, ali to sam preigrao samo zato što nisam skinuo pirat. Nisam imao da mogu da igram online. Što radim ja? Vidiš sad da uradim neki comeback i da nam da 10 golova za minut. O ja. Nema gola. Ali ima za nas. Ne znam što ovaj ne livuje. Možda je neki challenge. Eventualno zato mada ja bilivu još davno. 11 minuta 46 sekundi ostalo. Ovaj će neki kao air dribble i mogu se dati još jedan gol, ali on mora da radi air dribble. Yes, pomeri se, Šta je ovo bilo? Brate mili, kad mene moj teammate ne da ja driblam, to nema nigde. Beži tamo. Beži. Tako je. Pa. Ali ga driblam, evo. Na susre. Ne. Idemo da boost, ali to je to, nema pobjede. Pobjeda je bila i pre 10 minuta. Nemoj sad da igre. Dobro. Odigrat ćemo još jednu rundu. Jel stavio lik S 2020, a sad 2020. Mozak, mozak, znači. Ljuda. Znaš, izracio sam još klik Mad Runnera, ali sam to snimao, bukvalno sam uzeo kutiju i stavio ovako ispred sebe na sto, što mi je uzmalo pola monitora, i onda sam gurnuo telefon u kutiju i snimao, jer nisam imao koji screen rekorde. Ja sam i opet probao OBS, ali OBS me opet zez. Ja sve settingse napravio, sam sebi napravio sve svoje moje settingse, ali opet nećem, opet OBS zez. Znam se za Scarab, ali ga svi zovu Scrap. Barem ja mislim. Scrap, kako? Ovo mi je skinuo. Sve na čemu? Kažu da ima isti hitbox kao Octane. Mada ne znam što bi to koristi. Možda radi neki challenge. Vlada se i bil se još kod braniti. Ovo je na gol. Šta ja promašam? Game je na gol, da se vratim. Ovo će ga prebaciti, da, i to je to 1-0. GG.
Je. Ali, dobro, stigli smo da odbranimo. Ovo je moja svi promaši. Allah, ja sam promašio Bogovski. Ovo će možda biti neki nabac. Loše me udario. Loše me udario, baš loše. Promašio cijelu loptu. Bram. Boš. Ovo se zove haker igrica, znači ovo je prešao igricu. Kako imaš? Neću da... Ovo je još lugo. Ja fejkujem svog tima. Tu. Pravo da je nabacimo. A nabacimo nema nikog, nema veze. Mora je tići po boost. Hoću ući ovo? Neće. Gdje će ovo ući? Opa. Double tap aparatima. Više što neću reći nije. La, nisam držao. Duplo V. Dobro, ovo je. Pinč. Nije pinč, nego pinč. To sam je udario jako. Ok. GG. 3-0. Sphinx left the match. To je forfeitali su se. GG. Dođeš dalje i samo lajkam. 2800 XP. Super. Dobro, da, radite uglavnom. Nešto mi je auto. Radite challenge ove, stage-ove, jer možete svašta dobiti, naprimjer, ja sam dobio već jedan rare box, tako da ću uzeti još 3, imam još jedan tamo, to je 4, i ako izaće još jedan daily, to oduzem i to je 5, i onda još da otvorim, ne, imam već 5 i onda još jedan daily 6, tako, znači 4 i 5 i jedan daily što je 6 rare boxova, a već imam jedan very rare i ovdje dobijem još jedan very rare i dobijam importa. Iz importa može se dobiti black market. Tako da to je to što se tiče ove epizode, ja se nadam da ste vi uživali u njoj, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!